Manipur le Mizoram Chief Minister te tunlai chu media lama an inchhang na ang rengkhop mai Manipur buena kai noya aneya Mizoram Chief Minister Pulal Duaman Manipur buena chungchang asoi chua chu Manipur sarkarin ahil hlea aron chang let ve ngala media an in chapcharna chungchang hi kim changin itarlang teang Mizoram Chief Minister Pulal Duama hi US athusoi zofa te in sui khom na chungchang awangin media lama September thla khan alo lar hat to India tanga in lak tum India kala thusoi anga puaneya he puna hi thil na mai anilem lo India tanga Punjab lak du ho hi Khalistan anteya Tren khat chu firfia kang hiala ngai ten neya Khalistan buaipui tu tren khat Canada cheng to te thina wangin tun naya India le Canada te in lai chin na ache hlea Canada chuan an thina hian India sarkar a inrol ang hiala achua nge ne heng wang te po hi ani mai thei Mizoram Chief Minister hi national media hlun Hindustan Times chuan an koma Karkalta zirtopni khan a interview hi anti chuaka chuta athu soi chu Manipur lam hian an hel em mai alo neya Mizoram CM interview a hian zofa te in sui khom lena hi atira ruwa mandan chuan Assam nuaya India ram chunga turania ma se ti puitlini na omlawa kan nam chu ram pathum India Myanmar le Bangladesh te thren ran kan nia he thren ran na hi zofa ten kan pom ngai lo tin MNF movement te ramboilaya India Prime Minister in Mizorama aron tir dan te asoya zofa te hi Mizorama lusei Manipura kuki Chin Hillsa Chin tia ko kan nia kan ming takero anilawa zo ti hian min huap zo ber ti te tar langa September tha US athu soi chu abop loka lain ani na anglova chuani thute in sui khom na hian India tanga in lak ran na atellawa India noya in pum khatna ani jok thute soya hebaka hian Manipura tlang mi te biain an boina hi chinfel katumang ti soitia report ve thung hi tian zo chuan an buaina nia ka inrol na tur omlawa inrol turin min request heklo tin Manipur chungchanga hian an luta July tha a niti yoyok thut khom trumin Manipur Chief Minister hian an state law turin min soma hom lampoin kakkal min khaplem lawa mase kakal talo hei hi kadu thana chuan katifu nin ka hria tin Chief Minister hian asoya Manipur Chief Minister Biren Singh chungchang an zona Frank takasoi chuan an Chief Minister hi an that pui lawa Manipur mi tele an party tan po chutiang thau chu ne Lok Sabha in thlan nei zota ka khan a chezong in contribution an nei tialanga ama hi an lama moni chuan thil thalo trul ve si ang chi khaniang a trulna aya a that lo na tamzo kang chi kha tin Manipur buena chinfeldan tura rotna kanaya Home Ministry ya kalathenang tia soya Manipura tharum thona kalmek are theina tur chuan Manipura helte ral thuam tun tir apoimo masabera ahria thute eng ral thuam te hi nakina chuan India lam hoizonga me puwa alani mayang ti hlau thon thute ral thuam khapna tele khun khan taka dokan khat kil te chu achin felna kong ni hriat thu asoya President's rule chungchanga tuna Manipur sarkar ai chuan President's rule a om hi an that pui zo kang tin sarkar thla ka tlang mi te ril rem zong tur ti mai teang chung mi in sarkar na phong an chel ngaya a hriat thu te atar lang boka
Manipur chungchanga athu soi hi biren singa sarkar chuan a hil hlea inrini khan achan na aron chua ve ngal zat mayane Mizoram Chief Minister Benatan hian MP le MLA atanga bana ni na ansoi chuaka kumsang khazakwa somriat paruka khan anti defection law mangin MP atanga choltir ania hetianga MP choltir masaber ania kumsom thum palin nu kumsang ni som nia khan chutiang deuh bok chuan MLA atanga bana ni le bok tinan soya Mizoram Chief Minister hi USA Christian Ram Bangladesh Myanmar le India atanga ker chua ani theina tur soitu khani antia athu soi hi kukichin ho thiltum lantir tu ni ye tinan soya kukichin ram adin theina tur hian rei tak chung ruwa manna an local pui to dan lova India ron pem lute an ram nei tu ni na inchala aleilung Varte nek chuana te kukichin tamna district siam te le autonomous district council siam te chu council chu schedule area hlan kaya chu tatranga namanga inlak ran antuma chubaka chuan Mizoram atangin dan lovin anron luta antum chu Greater Mizoram siamani titein antar langane hebaka hian Manipur buena kalmek hi Myanmar tanga dan lovaron lute siamaneya an popi chinate Chief Minister Biren Singh rui hlo na wangin abuai ta siya chu wang chu ni tribal kal policy wangani tia an soi thin hi thudik lowani ye tin Mizoram Chief Minister in hun kalto chungchang asoya hian Manipur chuan ziakin kanchanchin hi kumsang tel kanlo vong thatoa Mizoram ero mani loka Assam atanga ger chua chawan ni ye antia kumsang khazakwa somruk pakwa tanga tun thlenga Manipur tlang rama khopun chakdan antar langin heng khwate hi ram hnoi huam chunga te nia za som pahni vela anpun chak chan hi Mizoram Chief Minister chuan soitur a hrekher lowang antia Manipur buena hi state chung thil hanein Mizoram Chief Minister hian soitura nei love antibaka ramri hung dulona chungchanga Mizoram Chief Minister chu dan lovalut pompui tuang hiala anchuatel bokane tuna state panni ruai tu te inhnialna a thilchiang takalangta chu zofa te in sui khom na ti hian khoirama nge ti in chaya hlodu viau don mai rorel na pakhat nuaya ti hian engram nuaya nge ti zona awm ngala meite helthan khatin India laka in la ranga ram rananga oman khela chungmi te chu India chuan firfiak le India kala apu mak renga Mizoram Chief Minister poin engram rorel na nuaya nge ti hi asoi fia angai ta athu soikha journalist ten anlakoi nina chal nge bokane in sui khom ti hian international boundary rin that akok tel theidona chutiang chu athlenga ngem ti hi zona omeka athleng lawang ti ring tu te chuan ramle in rel bol na hranin mindai dang to heti hian in unau to mayang u ti ngai dan te po an nei to nge a chumirwal chuan Mizorama kanla om kho mangchu tipol te po anom ve mek tho bok kane